Ake ngithathe leli thuba leli nginibukeleke laphana ababukeli beNquthu TV. Sekuphutshuka ividiyo-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana lapho sibona khona uMthandeni egijimisana nenye insizwa laphana ku-TikTok engathi besemcimbini thizeni. So manje le nsizwa ngathi yenze okunye uMthandeni engazange ekuthandi kahle. Simbonile lapha uMthandeni eyichitha ngesibhakela insizwa eze yasinda ngokuthi idle phansi ngejubane. So okuyisenzo-ke lesi esikhalisa abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana zokuthi ukuyiphatha kaMthandeni ngathi akuhle neze kahle, ngoba phela umlandeli lona besingekho isidingo sokuthi egcine semenzakele. Kanti abanye-ke bayavumelana naye bathi hhayi, uma kuwukuthi umuntu uyahlupha udinga vele ukuqondiswa ngenduku. So uzohlala-ke nje wena ungibukele nawona uMpanyapanya TV uyalandela awudipeze ndona abafana bami webafana bami onyo ikatunzela